Ama-Blue Nations okuyiqembu laKhuzani Mfakapongose namanje asaselebrate i-win kaKhuzani laphana emncintiswaneni ikhuphuka nezakho 100,000 kanti uMthandeni Mfakamanqele usayihlaya kubalandeli bakaKhuzani ngesenzo asenza ngaphambi kokuthi kwenzeke umcimbi. Oja kukhuphuka nezakho indlamlenze ibuye no-100,000 senkohlikazi. Wahambe uyoshaya abantu uhlukumeza abantu bese uyitshela ukuthi uzobe yawukutshela siyazi khona sebezosithuka-ke basibize ngazo zonke izinto abafuna usibiza ngazo kodwa-ke before nisibiza ngakho sicela ukunitshela ukuthi kodwa kusalayo 100,000 usemandaba. Umdlalo omuhle madoda awuqhubeke, umdlalo omuhle awuqhubeke. Ungayezi ngamatshe wena nje zana mele iqhawe lakho nje kahle. Angithuke umuntu mina. Ngithi umdlalo omuhle mawuqhubeke. Up Khuba up 100% Khuba uyalazi na udaba vele uthi indlabulenze iyazenzela vele icula yodwa. Kodwa engichaza nje kulezi insuku ukuthi uKhuzani akasamnaki udunudunu and udunudunu uyabona na ukuthi la vele akekho umuntu osenginakile. Usezodinga ngapha kumavukana kodwa angazi kuliphi.